Best collection mizo channel clear tu te chibai vek ole voin hi August ni rukani a Russia le Ukraine indona kai hnoi kalsanin China le Taiwan kai hnoi kan puang le dona China hian kan hriat angin Taiwan thliar kar chhevela indonun chanjirin ral thuam tam tak an kap chuak piat maya China inzom khom le na thupui an kalpuina politics manga konga pinta ka wangin sipai chakna manga hlen chuana tur operation atan en chin na kan kalpui ti tu China hian ral thuam lo tak tak an ron chhop chuaka China hi khovela ral thuam nei thaber ni lo ma se US le Russia do taram lo ber anga ngai ani thina hei wang hian ral thuam ron chhop chua then khat te hi US hypersonic ti IPO advance an nei ve nok hlomani Russia le Ukraine in do ring lo tu khovel mi pui hian China le Taiwan mabak po hi an ring swal lawang ti a soi thei lova hei wang hian ngai zam pui mai chi ani lova lak thu tak lo thei lowani a khovel ram liana piang he thil hra chiang tu a piang in an ngai thu tak viau ni in alang ole China chuan Taiwan hi ulsam te in an la thei ti an ron lan tira Taiwan mai ani lova indo pui panhi na la ya mel malian ber US le Japan ni in voina chuan Asia rama US thian thaber ang hiala an ngai tak Japan po China hian a ron mertela Japan exclusive economic zone lama China missile ka chua panga aya tam an tla nge ni in Japan chuan an soi Japan po an mu hle thei bik lova China chet na chu bansan turin Tokyo chuan Beijing a hriat tir rapa Japan chuan in do thlona an tir chuak ve ngala emi chungchang le voin lama thil thleng te kan channel hunzo kha khanin lo ngai chang don nia China hian ral thuam engemaw za ta ron chhop chuaka aral thuam ron chhop chua te tun tum chu kan thlur bing deuh dona ral thuam rang kan ron bel chiang thina kan ral thuam thlur bing nei tu te kan site ti na lam ni lovin kan khai khin ton vel thin ti kan channel tlo thin tu te chuan in hriat vek kha pakhat na chuan DF41 ICBM hei hi chu Chinese missile chuan vorberani aman mai chu arin omlo na a ma se China hian hanin show off hi an chak ve deuh nge an missile rol zet mai keji singret zetarit chu Taiwan an rum thai mek na hian an ron phau chuak Dongfeng 41 Dongfeng ti hi Chinese strong ni in aumzia chu east wind khochak thlipui ti na ni ome khomol pui dangka phak missile intercontinental ballistic missile anei that ber anga chala ni meka Dongfeng 41 hi ni in solid fuel road mobile ni in phurson theile du na la ya ka chua mai thayani he missile hi China sipai People's Liberation Army Rocket Force ten an encall thina DF41 hi China in Dongfeng series strategic missile siam chua zinga pali na le athara berani he missile hi October ni khat sang ni som pakwa a China National Day military parade official atlang zarani design he missile hian kilometer sing khat sang ni atanga sing khat sanga in kara ka phaka top speed maximum ni panga ni in MIRV delivery anei boka DF41 hian warhead paruka tanga soma phur thei ti report omma se khothlang lam media te chuan warhead pathum vela phur theya an ngaya additional payload to penetration 8 tam takatan manani Asia Pacifica missile expert Richard Fisher chuan PLA Rocket Force unit pa ngai chuan missile ka chuana paruka tanga som pahnia naya DF41 unit khata hian missile som pahnia tanga som ni palia om tia tar langa DF41 hi aphurtu trak liana tanga ka chua thayani a rela tanga ka chua thei tura siam ni bokin leinuai khur chung silo atanga ka chua thayani bok sangni le som pasari atanga man thei tura siam chua tran khani in sangni som pakwa mi pui muan phau chuak ta ni he missile hi alien turu hle a kan soi to angkha na ri zong ringot po keji singret zetani a sei zong po fit somruk pakwa zet ni in alaya holtlang a diameter po fit sari le inchinga ani thermonuclear warhead anaya MIRV anti hi som thlenga pai pon thei hei hi hrelo ganom takin han soi zau hretila MIRV hi ballistic missile warhead chi khat ni in khatia ICBM an han ka chhuata ka khan missile lo om apai tel tro maya boruak sang taka lain a missile pai chhon te kha a hran pa in an ron thlok chuak thaya ICBM in target ta na atin zone ni lo target dang dei po heng missile warhead pai pon chhon te hian an bitum thayani
a zia chu heng ICBM pakhat ka chua hian a rualin target som hun rang ami a kap thei ti na ni chu MIRV ba ka hian nuclear warhead kg sang ni zanga arita pai pon thei cheu boka a nuclear python at zong hi kiloton zanga zetani indo pui panhi na a Japan kho pui pakhat Nagasaki atom bom an thlak nat zong kha kiloton som ni pakhat ani a DF-41 thonat dan tur chu a hriat thei mai ome US kap thleng tur hian minute som thum vel chau huna mamo ani a thlo chak zong hi darkar khata KM sing thum zaruk ani a sakfia tak tur ani leichung boru ka in kho chawin leihip na ne na tang kopa leilama ron wing thlale phei chu air defense thaber pol poina dang theilo an ti hialani a taka air defense ne na en china ni om hriat ani lova US head le patriot te hian an dang thei don lo ni in mithiam tam jok te chuan an komen ani a target chu meter za bial chunga a kap fu chat don ni in Chinese missile scientist te chuan an soi hei aya bondai mai hi Russia chuan sarmat missile upgrade chu kumin sang ni som ni pani kum top lam hian an pei fel don ni in Putin chuan a soya hei hi an pei fel ani chuan missile lo om bera ni ngei dona a sei zong po meter som thum panga point panga zetani dona a ri zong po ton zan hi paret point pakhat zet turani alaya holtlang adai meter po meter thumani dona du tokin a chunga kan tal kwal thei don ti na ni chu KM singkhat sangriat zeta ka phak dona nichena kan soi missile warhead dang paitel MIRV angkha som panga zet Russia missile thar tur hian a pai pon thei don ani arwalin target rang som panga akap thei don ti na ni chu China hian hetiang ral thuam bon lutuk hi indona po chuak se a manarin ombik lova Russia le Ukraine po ni za somruk pali zetan in do to a Russia hian kinjal hypersonic de garanti chu an man len berani a hei po nuclear warhead ni lavin conventional warhead an lawa zui mi hring thi buai theina khoparal thuam thokna chu man lo ram hi an du dan ni inalang ole Taiwan room thainan China hian DF-17 aron chop chuak boka hei hi hypersonic missile ni in China hypersonic thaber ni a chalani hei hi han soi zau vele lokila US hian hypersonic missile tun hnaya an test nuala Russia phei chuan hypersonic missile nei nualani Dongfeng 17 hi solid fuel road mobile medium range ballistic missile ani a he hypersonic hian phurtu anaya DF-GF hypersonic glide vehicle da ani DF-17 a hypersonic armament hi changkang takani a American ballistic missile a in theina anga a glide vehicle trajectory manga ka chu ani awangin heng missile hi ngil taka kal lavin akal koya aka tur target hriat loka harsa dan cha harsa takani tren khat chuan ICBM a in ka thlaka harsa anti he missile po hi October ni khat sang ni som pakwa a National Day military parade official in an tlang zara DF-17 hi DF-16B short range ballistic missile rocket booster manga heng hypersonic te hi low altitude trajectory theina an naya wangin American ballistic missile shielding manga glide vehicle intercept chu re-entry vehicle pangai aina harsa zoka a boi thlak zok hle tin China hian Taiwan room thainan indo thlona Z20 an thlona chuan vor tak chu an da chung nun ber pol ni in aircraft carrier destroyer le frigates te po an ngal hlom viau mai Taiwan po hian indo thlona le indo long rual an chhuwa zalen ve ta boka China chet na in thli thlain an leng kwal vel bokani Taiwan ral thuam nei te po arem tak le kan le bel chiang zel tura nga yang DF-17 hi kg sing khat sanga arit ni in fit som thum paru ka sayani a thermonuclear le conventional ral thuam a pai thaya KM sang ni zanga vela ka phak boka soitura tam khati chin khani phot se kar top chalman nuam vek ole in zawain mangthale vek ole